So if you to see there, if you're feeling it, I want you to turn your Bible to see Hosea. Book of Hosea chapter 5, I want us to look at verse 1. Just one verse. Te lea fa fita uri o lo fa benana tu la imai le temi Hosea. Ile whanaunga Israelu, the northern kingdom. Ia wa a whainga I fo ima le southern kingdom. O le problems na tula imai I leva I temi wa malosi le ifo I tupua, idol worshippers. Amen. O le whawhitauri lea ua tula imai. I te tonu o Israelu. Ua malosi le ifo I tupua o tangata. Now, e mawhai ono whai atu I le tātou I kālesia. O lo tupu fo I le vai teimi nei o lo tātou iai. E mo I te leo vai atu se whātusa po se whātangata o se manu po o se mea. E mawhai ono vai iai o mata. But I le tū whaneanganga o lo iai tupu o lo whapena na tātou ifo iai. Amen. O le me moni lama o se e le mawhai ona a vea se mea le tūlanga o Yesu I lo loto. Jesus has to be number one in your heart. Aua nei whaaluaina se metas. That he has to be number one in your heart. Langa o le upu lea le atua. Aua ni o tō whain tupua. Tō te ifo iai. Ai paua le tangata e tātou te ifo iai. Ua na o le atua soifua. Leva mai tuspa ia, we cannot serve two masters. Either we love the other one and hate the other ones. Amen. So se mea lava la e te whasi di sili, wa ave ese le tu langa o le tua leo loto, that's an idol. E whoringa mai e le eiso nā whainga, ai te lero nā whainga I lo tū whalanganga. Langa e mana o lava le tua na o ia e numena tasi I o tātou loto mo tātou wolanga. Anything else that takes the place of God in your heart, that's an idol. There are things that we are doing now. Ile matabula ni maltusi o seo o mai fam sinonga le tua. O fam sinonga le tua va ye fai tau atu e fai mo le. No o mo mai ile tau fai tau langa sili. Ile a wosi tau langa. Uina mata il fam sinonga. Langa o le tiute la fai tau langa. E te tau na la tau faia. They need to teach the law to the people. E te tau ia te la tō na o awina tangata I le tū la whono le tua. A o la tau le whaia le tūlanga. E ei le whapunga le whai mai I le tusi lava le o sea. Wa la tau aia ngā sala a tangata. O ingo le si whapunga, they are more concerned about the sacrifice e a mai tangata I le o leo langa o tangata lea wa ngā sala. Amen. Mena le fufia le upo le tua tau sawa tau le upo le tua. Amen. Na ye loa ma ye malama lama.
Nei o le upo le tua ngā so sani fuluai, wha mamai, wha malosi ai o tātou tangata. Tā penga ai tātou I le mea lo fina ngalo le tua e te tae ai o tātou o langa. O le whaamsinonga mua nana o mai te tonu le ainga o osi tau langa. O le ainga o lua o mai ele whaamsinonga le ainga o Israelu, o tangata. O mai le whaamsinonga le tua I tangata ua le mele ua tupu tangata. Wa lātou le manatu I le tua ma whaamua le tua I o lātou o langa. A ua malosi tele le hifo I tupua. We need to be very, very careful on that. Langa ya whaina I oe, ma te tai ese ai oe mai le fina ngalo le tua, o lo manao le tua te tau nuu atu le mea, o lo manao le tua te tau nuu wailo wolanga. A o me ye wha mua tātou, e le te mea whainga I oe. Hello? Praise the name of Jesus. No fa ai mai fu ai what wa me nai te ifo yo atu pu nai te ifo ye I want to fa mo se me I le tua God has to be number one e mo le tua o le vanga no lua le no mai el fam sinonga ai nga tupu Lenga foi o tupu I la tau I taunga nga reinforcing le tu la fono. But instead of them reinforce the law of God and the teaching according to the word of God, they didn't do that. Amen. But tu watangata I e pule lana me fai. Wale faia le me tauna latou faia. Ole manatu le an yari mai I e te tau ona fai le ainga o si taulanga ma tangata o le nu o Israelu ma ainga tupu e tauna fai latou ma whaamaunuianga I te tonu o le nu. Amen. A ese le mele tu la mai. Na tātou whaitau atu la I aile. I le whaitau lea. Instead of them to be a blessings to the nations, ai whamai I le tusi Hosea, wa vea o toma ma tā sele. Instead of become a blessing, they became a snare. Wa fai la tau ma ta sele. O masani le upule ma ta sele. Ma ta sele fa ngai e pu e manu. Or the trap. To catch something. See, o le mele me na o yo se ia vena tau ma fa manuianga I te tonu o le nu. But instead of them become a blessings to the nations, to the people of God, they became snares. Mata sele. Hello? Tātou mātala. Langa le mele o le mata sele le o se mele lei. Amen. Awana I whaia oe matangata, whai mata sele. E wale mele le tupu nei, no wha lesi ma trapless. No wha lesi ma sisiles. That's mata sele. Hello? But the time la vea tātou ma wha manuianga I lesi tangata. Awa ni a vea tātou ma mata sele. Mo lesi tangata. Tātou te nofo mwha alata lesi tangata. Tātou mana oi pua lesi tangata.
Tātou te mana o mai tau le stangata. Amene. Le mana ia upo tangata le Hosea. Me awane fai o tō mtasele I me sepa. Ma upenga ua fola sia I te pora. O upenga I lawe ai vai. It is not good. But it is a warning to all of us. Au ne fai tātou matasele, au ne fai tātou maupenga, I lawe ai vai o tangata. Mere tātou o tangata ki o siano e fie ke rea, e ngā pere iskangak, wha lawe vai o iskangak. So they will fall. Amen. Hello. Praise the name of Jesus. Tātou mātālai. Amen. No tātou iei vai teimi whaingatā. A tātou le mātālai le tūlanga lo iei tātou le vai teimi nei. Ia e maua tātou le tūlanga lea. Whai tātou mātāsele. Ok, pole foi le tsinga ka va ia oi le tua. Va I fo oi ante oi. Tatalo I le tua. Ameni. Ale o puale manira tu spaia. I welcome fire ve ser po wila la maka le se va ida. Facila au na ifia. Ilo mat. You know, if we understand that, kako ola fia la I leli. How many? And don't try to snap somebody else and set a snare for somebody else that they will fall and fail. Be a blessing. Be a blessing to somebody else. How many? Fai oi ma wha yanga I nisi tangata. Awane fai oi ma upenga. E lawe ve aises. How many? Tele kangako wa pa uma lawe ve o ma upenga I e seki e kako. Hello? Praise the name of Jesus. I may say I lungo Facebook. Then I encourage you. Kako kalisia. Amu ko kio so lungo Facebook uma fai nga mea. Fai oi ma makasele lungo Facebook, fai oi ma upenga fa lawe vai. It's not good. Well, let's go sawa vivi pray the Lord. Al pala wa vale ia. Ilung on Facebook. Hello. Ai ka wa kwa ka ko ekalesia. Ko ki kia wa lung on Facebook ape. It doesn't belong to our church. Elanga le o mea ngai lo teaching lokul ngai. We're teaching the word of God. All la fa pa ia. Ola pui. Bava ai lo lau favor. Wa malo se kere masawa ka ofi. Control your tongue. Amen. Wal me ngai mo wal tongue in control. So nga wala ia fai ka le ngol Facebook. Ai le lo e ka vale ai ko ai nga ka vale ai mal fai au ka vale ai fu mal ka ko e ka le sia. Ka kalo ine tua. So anya tu le tua ia ante oi. Si ka pungia ko ka pungia. Amen. Ye sau si aso wa pi o I le mele. It's not funny anymore. Not. Tonga o inga ta tau le upu le la unga tu le aso te fa longo ai. Ka mo fainga ola fa pa ye inga mo le li. Praise God. I go go so along on Facebook, go we miss along on Facebook. It's not a godly thing to do. Praise God. Yeah, I oh my yale look with us. My cow, my God, over me.
So le kalesia la se va ai fa punga le fa ilungo Facebook. Hello. Praise the name of Jesus. So yeah. Pamalusia tu na ye tatu e kalesia. Ka ko ola fia ye lele. Amen. Ola sauloko. Amen. Awane I fai oe matangata fia e seki makasele. Fai ma upenga e labila vea I vai o kangaka. Kako wola fea alu fangi kako wola fia. Le li. Fai se swinga. That's what 4,004. And then if we do the same old, okay. Kingai, kako pulongai, ia le li. Sai le tua. Ia famang ia le tua tato e kalesia. So sanyatu yatu oi. So sanyatu yatu. Awane ngalo yatu oi. Ia tato wo esema le ifo ngatu pua. Awane isisi me fa mo le tua yo tato wo langa. Amen. And number 1 le tua. Yo tato wo langa. Ia na faman wia mai deo le tua. Ia te tato. Ia lele. Ala tato wifo matala. Mafu faule upo le tua le fiaf. Ia mai e talia ina le upo. Le tua le fiaf. One ngalo ia te tato. Ia o mai le famsinonga le tua. Amen. Le famasino a o le tua. A tato le matala. Amen. Aftai le tua I le upu lea sa matou whanau longo ai. Nanga le ua matou whaita watu le tusi o Hosea. Na e whamasino le tua I le ainga o si taulanga. Whamasino le nuu o Israelu. Whamasino fo I ainga tupu. Wa o le tulanga le ua tula I mai a whai I latou matasele ma upenga. E leo se mere lei a te tau ona whai la tau ma whamanuianga yo tangata le tua te mai. So ani mai oe le tua I lau e kalesia. Ianga le lei oe le tua le la tau whanongo. Ia awane I eisisi me whaalua ina oe I o mātou loto. Mātou wawa atu pe I atu oe se e soani ma ianga le lei mai le tua te mai. Hamanuia oe I lau whanau. Ianga le lei oe pe a mātou tuua le nei e fiaf. E nawa yaso I whiau mga aruenga pui ma leo I a te I lātou. Ma wapele malosi o lātou tino. Whianga iai mga aruenga e meise le poto ma le ata mai. Le whanau ia o onga le tua ta mai. Ianga le lei I a te I lātou. Fuafuanga mo le nawa yaso le asau. Le tua whatau nuina lau fio mai se aso le lei, ia mātou te fia I nei le aso tō nai. Tu nātu I anse oi nei mea uma le tua nta mai. Se ianga le lei, se ie whatasi mai le tua. Ia I o manuia ma lo alofa. Whaftai I anse oi I le suafo Yesu. Amene, ma amene, ma amene.